te digerim, li xwe digerim di nav kûçeyên teng û bistar de. Li stargehekê digerim, min bihewîne. Di nava dilê dîrokekê de terpeterpa dilê min e. Diriyên xwe veke. Amed. Kabêje çend evîn, çend hêsir, êş, xem û hêvî veşartîne di kûçeyên teng ên Sûrê de. Xwezaya her welatekî bandoreke zêde li ser avaniya bajar û gundên wê dike. Li Kurdistanê her bajarek bi taybetiyên xwezayê hatiye xemilandin. Mîmariyên bajaran li gor derfetên derdorê hatine sêwirandin. Amed yek ji wan bajarên girîng ên Kurdistanê ye ku bandora xwezaya bi awayekî şênber derdikeve pêşberî mirovan. Malên kevirî yên bajêr mînaka herî ber biçavin. Ji bilî malan, kûçe û kolanên bajêr jî sûd ji xwezayê wergirtine. Heta mirov dikare bêje ku ji ber parastina xwezayê dîsa ji xwezayê sûd wergirtine. Dema behsa bajarê Amedê tê kirin, yekser navçeya Sûrê û kûçeyên wê yên teng û kevirîn têne bîra mirovan. Di nav kûçeyên Sûrê de dema mirov digere pirseke girîng dikeve bîra mirov. Gelo pêşiyên me bi çi mebestî ev kûçe teng çêkirine? Her çi qas nehatibû piştrast-kirin jî, li gor texmînên lêkolîneran kûçeyên teng ên Sûrê ji bo parastina dijwar a rojê hatine çêkirin. Tê zanîn ku meyên havînê yên Amedê pir germ in. Di nîvên rojê de mirov ji germa nikarin derkevin derve. Ji ber vê yekê pêşiyên me fikirîne ku heke malan nêzîkî hev ava bikin wê sîya wan bigihe hev. Bi vî awayî di kûçeyan de wê sî hebe û mirov wê karibin danê nîvro derkevin derve. Ji vê yekê dîsa derdikeve holê ku bajar pirî caran li gor pêdiviyên şêniyên herêman têne avakirin. Lêbelê dîsa jî mirov nikare bibêje teqez bi vê mebestê kûçeyên Sûrê teng hatine avakirin. Dibe ku ji bo parastina êrîşan jî hatibin avakirin.
جبر که دوان سردمان ده خو پاراستنا ده کوچه تنگ ده هیسانتره. مبستا پیشیان دروج آمده بوی دیروگه که ننویسکی و لپیشبری مروانه. سردرین کتین باجر بری هر تشتی پیشی بری خوددن کوچه این سوره. نه تنه سردر. هر وها شینیم باجر شی دماغو بخوازم بگرن دناو کوچه این دیروکی ده دیگرن. داکو مروف باندورا خوزای یا لسر باجر ببینه هوجه که ام بحثا آواکرنا مالان و کوچه انجی بکن. مالو کوچه این سوره ji kevirên bazalt hatine avakirin. Em hinekî din jî bi paş de herin û em li dîroka kevirên bazal jî binêrin. Di navbera Amed û Rihayê de çiyayê volkanîk ê Qerejdağê cih digire. پشتی که چیای ولکانیک دتقه و سار دبه و لدردورا چیه برماهین ولکانیک دمینن. کورین حشک، قایم و خودی تایبتین خوصر درد کبن هولی. ولاتیان جی تایبتین وان کوران سود ورگرتنه و مالین خواه بوان کورین بازالت آوای کرنه. کورین رش زوستانان هندورین مالان گرم دیگرن و هاوینان جی هینیک دیکن. جی گرمه و جی سرمایه پاراستنه که خوزهایی درکتیه هولی. دبه که اف تایبتیا کورین بازالت باندوری لکوچیان بخواجی بکه. داکو اوورا زانین پیوست مروف بری خواه بده کوچین سوره و اتمسفری بخواه بشی. چاند و دیروکا بندستان هر تم دبن قادن سرکه ین دستلات دارن. مخابن کوچین سوره جی پارا خوشوه هشمندی ورگرتن ددمک نزیک ده. بشک مزن آ سوره ددمک نزیک ده به ایریشین دستلات داری هاتن هلوشاندن. بصدان حتی به هزاران ولاتی نچارمان که بیکو خاطر خوش دیروکا خو بخوازن کوچ کرد. بصدان مال هاتن هلوشاندن. بیرانین ولاتیان هاتن بناخ کرن. دیروکک لپیشبری مروواهی روش به روش کور به کور هلوشیه. جدولا مالین دیروکی مالین نو هاتن چیکرن که تخلیطا مالین دیروکی بون. دلی ولاتیان رانه دیگرد که بری خواه بدن وان کوچیان. دیروکک پیشکشی برجواندین آبوریین دستلات داران کرن. ولاتی تجاران جو سوره نخیدن و بری خوشی نگو هراندن. لیبلی ولاتی ایدین ندیروکه ایشین خود بینن. صبر ولاتیان بویا بشان نهاتیه هلوشاندن از سوره.
Hîna küçeyên Sûrê hê jî diêşe û diêşîne. Lê li aliyê din hê jî welatî di pey dîroka xwe de ne. Hê jî li xwe li bîranînên xwe û li dîroka xwe xwedî derdikevin. Ev serhildaneke, berxwedaneke. Ne hewceye ku Amedî biaxivin û serboriya Sûrê bilêv bikin. Ji xwe serboriya bajar tê zanîn û bajar sekna xwe nîşan dide. Serê sibehekê hin jî berê xwe bidin küçeyên Sûrê, di nav küçeyên teng de wenda bibin. Bêhna taxê hîs bikin. Bala xwe bidin awirên dayîkan. Birêvarkî bikevin temaşeya xwatirxwastina rojê ya ji kevirên Sûrê û wê rengê wê newaze.